Hmar Chanchinthar ngai thatu hai in reng in chibai. Sang ni som in rin ni sang ni som ni. Chanchinthar team tu mercy lalumpui. Ahmasan Chanchin langsar zul hai. SWF Churachandpurin State Level Award adong. Manipur DGP COVID shipui akai. Arunachal Pradesh lirin hing. Sarkar Thlungpui Minister Pu Ram Vilas Paswan Aboral. McGregor in UFC Akirnok Aramte. Tuhin Chanchin Kim Changlemin. Sang Erniku Sang ni Somni, Darni Chanvea, Wildlife Wing, Forest Department, Manipur Sarkar Huihot Nanuya, Forest Head Office, Sanjen Thong, Main Conference Hall 65th Wildlife Week Celebration, Sang ni Somni Mang Anihuna. Churachandpur District Tainthok, Ramsa Humhal Nakonga, Malatu, Safe Wildlife Foundation, SWF2, Grupa State Level Wildlife Protection Incentive Award, Sang ni Somni Inhlan Ani. Nikum Khomkhan SWF Churachandpur Hin Award an Lodong Tabok. Award Dongding Hin District Shanchana Inthok, Group Parukle, Mimal Pakhat Thang Anni A. To highlight in SWF Churachandpur Hi Achangve Ani. Manipur Police Commando Le 16 Assam Rifles Changkopin, Sang Erniku Sang ni Somni Khan, Nambol Khathong Maningpat, Bishanpur District Dapui Anthoa, Dapui Hin Police Commando Le Assam Rifle Haijun, Ralthum Tamtak Anman. Mana Ralthum Haichu, AK-56 Rifle Pakhat, 9mm Pistol Panile, Silaimu Chanim Toktak Anman. Ralthum Manhahi Nambol Police Station Peklud Annia, Chun Ralthum Manle in Zamin, Thubui, Case Ziglut Ngal Anibok. Viral Research and Diagnostic Laboratory, VRDL, Jawaharlal Nehru Institute of Medical Science, Jenims in, Sang Erni Reid Sang ni Som ni Athusu Kasim Danin, Pu LM Khaute, Director General of Police, Manipur to COVID Shipui Akai ni in Ashil. Pu LM Khaute hi COVID Shipui Akai le Kaino, RT-PCR mga NFL ania, Rizal ahong sukin Shipui Akai ti musu kani ti in Thusuk chun Ashil. Manipur Sarkar nuya COVID-19 Control Room in, Sang Erni ku Sang ni Som ni, Zandar nga Athusu Kasim Danin, Manipura COVID-19 case musuk tapo, Singkhat Sang ni Zarit Somsari. Anvoy make active case, Sang ni Zarit Somnga Parit. Damfela in Klasuk tapo, Sangku Zarit Somruk Paruk. Recovery rate za Somsari Pasari, Point Bill Pakhat. Zanikhan ni Pathum, Pasal Kumsomli, Kumsomnga Panhile, Kumsomsari Paruk mi haichu, COVID layin anthi. Tu chena Manipura COVID laya shingna chantapo mi somrit paruk. Mizoram Sarkar nuya Department of Information and Public Relations in Sang Erniku Sang ni Somni Zanting dar nga atar lang danin. Mizorama COVID-19 case musuk tapo Sang ni Zale Somnga Pasari. Anvoy make active case Zale Somrit Pathum. Damfela in Klasuk tapo Sang ni Sompakhat. Mundanga in Pemsuk mi Panhi. Recovery rate za somku pakhat point panga panhi. COVID-19 leya thiruk chu anla umno. Sang Erniku Sang ni Somni, Zinkar Dari mini Somni pakhat khan, Lirning 3.0 magnitude ashatin, Tawang District, Arunachal Pradesh, Asoy. India Rama Lirning Suipol, National Center for Seismology in Thusu Kasim Danin, Lirning hi latitude 27.67 le, longitude 91.88 in car. Nuiril kilometer soma in Thuka, in Thoka hungin irsuk ni in Ashil. Thulak ani chena lirning laya sidna inkhom sheet alanino. India Rama politician Lunle un, Sarkar Thlungpui Minister Nilai, Pu Ram Vilas Paswan chu, Limta ninga ni, Sang Erni Reid Sang ni Som ni khan, Mul amilaw lim santa. Pu Paswan hi kumsom Saripalia upa ania. Pu Ram Vilas Paswan hi, Damno na layin, Tharam ni Som Pakhat Sang ni Som ni khan, City Hospital en Kolchan ni in, Sang Erni Li Sang ni Som ni khan, Alung at ania, Hospital Chataka, Dr. Team le, Mangru Chatakai mga en Kol ania chu, Santay anitano ni. Pu Paswan hi Minister for Consumer Affairs, Food and Public Distribution Minister ania, Shipui laya India Ram Thasari Mel Muzet in Kharkip Sung khan, Pu Paswan hin, India Ram Pumpuya mi pui fakding bufai simdar na sinka a enkai ani.
Pupaswan hi Lokjan Shakti Party hau tu tak ania kumsang ni som paliain thokhan National Democratic Alliance lane thopin Sarkar thlungpui minister ni in sinpoimo tak hing mines, steel, telecommunication, information minister le sindangdang alo chel talak ani. Arsenal chun member hai ta din Emirates Stadium a in khel an en thaidan ding ngai tu in stadium sunga mi zathum somruk parit lut phalpek an ni a mi pakhat lut mana pound somli paku India poisa in sangli zaruk somthum pasari pei ani ding thu anpu. Manchester City chun Kevin De Bruyne an bigna ma an son paya kumsom ni pakua upa Belgium midfielder hi kumnga sunga dingin contract zikpui antum. England le Everton striker Dominic Calvert-Lewin chu tharam September thasunga dingin Premier League Player of the Month ta thlang ani. Conor McGregor chun UFC feel na pomin octagon sunga kyuno kanum ni in ashila Dustin Poirier le in heknok chu aramtini in ashilbok tukum thlapur khan McGregor chun UFC achol santhu alopunga ama khomin chol hi alopung ta hakani tu ta tum he kumli sunga chol voi thum apungna anita ani tu tum khom hin sot aril ma in octagon sunga kyunok chu aramti thu apungnok der ta ani. Dustin Poirier chun Twitter ting Conor McGregor hi alo chaw phur na sa hi Irish fighter McGregor chun don letin an panya in hnek non nok chu aho phur no thu ashila anin hnek nok ding alo ni chun sang ni som hi su nge ya in hnek anum thu khom atar lang sabok ani. McGregor chun thlapal ni som ni pakhat sang ni som hi a in hnek pui ding in an pei thu ashila hi huna hin arem ngang no alo ni khomin mim tuk tha voi ni zet in hnek hun an nei thei dinga mim tukla ni som pani anino khoma mim tukla ni som pakua bek anin hnek theina hun a ti in ashil ole khang hai po kha Chanchinthar ei pung le ei ngai thlak thei hai chu ani ngai thla tu hai hun mangin hoi